Kerteng Sungai de Idijio Payashala na de Nagashnam. Benditi East Side District. Pedep ke Cimpuli kelas 10 Junga na Sacred Heart Secondary School. Benditi. Ngayok ke rank 16th. Hakini ka exam SSLC baladap. Rekod kumba pra duk kendai kenta. Tangkum tai. Pada jing bangasyam ke number 1 kedai ka jing samtia sleepiness. Pada don ro bun gicing kum number ba kini kisnam baladap bala ban ro ni coronavirus de imla ban long kelas bah tetang kita gicing tong bangadon kedai banga kwa ban long kum robotics engineer ko ikisngi nga kwa ban long kum tahi te ban le kata nga de ban puli bah ban crash tom hamo te ngan jelek ban turbich khamat ban crash tom bah ban yok ban pendep kata katong ka message ka bang kwa ban aya ki para students pat kisamla ka day ba ban poy si katong you need passion, hard work. You don't need talent. Talent de ka don't come hi tang ba don't come tam ya ka hard work. As a great person once said, hard work beats talent. De tetapi don ya kata ka mindset ka cintrish tom de pila ban po siya kano kano katong.